Kardom kaddo kawe phanta Israel lapen Iran non ron kache thur loklo asila country hini non ron kache thur ahut iletum India long seme sonni harmu kisung doji pusipu petrol lapen diesel ke Iran pen si iletuman nanga supply pusipu asi jong silatum ron kache thur non ta ington telang pote India long prabjin pen mane petrol diesel abang di ador bat po petrol bang 1 liter pen pharu hini pen diesel bang 1 liter pen pharu sira truck ke mate 190 an bat po pusi hola Iran nat isi media do hola so true pen si mane pacetak lo lasi ile tum seme ison soni ekisung lun kok thek pusipu lasi la so lampu thak nungwe apor bangge kon apor ne non apor bang sung selang sme nungwe ang bong apu ile tum India Prime Minister pen sme di mane lahai kaching ke than padoji pusipu lasi ile tum kado kawe sme TV do tum mobile do tum mangga ile tum kado kawe sme di news lang don pet na ku PPC ile tum Prime Minister pen mane lam kache parai ma di jong si la so teng pete ile tum sme gari ka solai bang asap so akisung do kokpo petrol long si 1 liter pen pharu ni pete ile tum di kisung thetan po lasi nungwe ajat lam sme nungwe chini po lasi kado kawe sme lang non rapet na apen isi kado kawe sme arno mardom pitha athe hola dak non ron chi thur dog lo non jo jela apen la pula Iran long president lo nili dak photo bipon ang laka Iran long president la Ali Khamenei pamen la pu la Ali Khamenei phan mangke hola Israel do medi air strike kilo masi ajakat adim long masi aprantam jiro lage asi nili ladak rest in peace po tok pon ang lo lake nang tum sme thek polong po news in puwak lo pote di la lok lo nong ke athe la phane pathia lo non ho Israel bange thang thela seminar pula Iran bange la president masi pathi lo la masinon hoda thake black day lo phire mi melo lase ajat sme bon thailo asile tum akisung mangala petrol pan diesel pasipu lase lahai lam puthak sme nongwe chingki chi than nong the chingwai pon po pasi dak la India sarkar pas me tang dak pon lo lasile tum kadok kawe sme ajat bertas me arjulong po pini na tum bhana pachini lam thek lan mel kardom